Kad ideš u fade out, kad počinje pad. I to traje 8 nekih krugova, nešto. Ja, Ivane, kad pođemo u fade out, ti poslije tog fade outa u jednom momentu upališ na gitarski lup. Da. I ti od toga mjesta brojiš. Ja od toga mjesta brojim 4, naravno. Ali nemoj da brojiš 4, Nego koliko? nego broj od početka pada 8 velikih. A jesam li ja sam već tu počeo bio da idem u fade out i čuda ovo da ću ne... Dobro, u fade out malo laganiji inače, uzgred. Danas se sprema dokumentarni film o muzičkoj sceni, nagradnoj muzičkoj sceni, inovativnih muzičara koji već 15-20 godina su prisutni. Mladi muzičari. Pa eto, da porazgovaramo o vašim i našim početcima bavljanja muzike. Ko će prvi? Ti. Kako je došlo do svega toga? Zašto baš muzika? Od malena. Zašto puštaš muziku? Želim da se okupljaju ljudi koji vole tu muziku što ja puštam. Zašto? Sad to je interesantno, jako. A kome je to interesantno? Ti, malo. Manjina. Malo je. Ti puštaš muziku za manjine. Za manjine. Mogli bi neku partiju osnovati. Manjinsku muziku. Manjinska muzička partija. Iz ovih gluposti smo rekli nešto što stvarno je tačno. Pa ovo je sve tačno. Eto. Muzika beta baroka zvuči nekako, ili vi ste željeli da zvuči slatko, ali kad se zagrize ta bombona, Bogu mi je tvrd. Tvrda. To ni Njegoš ne bi bolje rekao. A? Hard candy. Jesam dobro rekao? Jesi. Eto, slučajno je nastao vaš projekat zapravo na poziv Open Sound organizacije da nastupite u nekoj formi. Ti i Blažo ste odlučili da eto, samostalno te momente što imate spontano na probama realizujete u neki novi projekat. Da. Kako je to krenulo, dokle se doguralo? Doguralo se dotle da mi imamo sad jedno sat vremena autorskog materijala. U početku je to bila improvizacija, a sad je to već nešto mnogo gore. Imam još jednu foru sad. Izgleda da vama recept nije što jednostavnije, nego što komplikovanije. To, ne znam kako... Ne bih se složio. Pošto... Mi se trudimo da pojednostavimo čovječe. Samo imamo komplikovane rješenja za jednostavne stvari. To je problem. Mislim, to sve što mi radimo može da se završi mnogo jednostavnije. Da, upravo si. Što jednostavno kad može komplikovati. Apsolutno. To se htio reći. To sam u stvari tek sad shvatio, jer kad nešto razmislim sve ovo može da se snimi na neki laptop i da se pušti na dugme. Na nekoliko dugmeta. A drugačiji osjećaj prilikom live nastupa u svakom slučaju? Pa jeste, ali manje glave lomiš. A možda bi zapravo trebalo ti sam da nastupaš, samo da puštaš našu muziku, a mi uzmemo pare. Specifično za vas dvoje čega god ste dotakli muzički gledamo kroz žanrove, je bilo izvan vremena i okolnosti u Crnoj Gori. Pa zato je propalo. To možeš da kažeš, može to i tako se protumači, a s druge strane možeš jednostavno da kažeš da je to propalo. Pored beta baroka je široki spektar svega što se radilo, znači jazz band Baltazar, post-rock sastav Open for Free, tvoji solo radovi, eksperimentalni.
Pleme, nemoj pominjati Pleme, to nije to. Sve obično je, da kažem, slična ekipa koja je svirala u svim tim sastavima, samo ste vas dvoje preživjeli. Ostali su izginuli na ratištu. Mi smo nosioci bendovskih spomenica. Da. Malo je muzičara ovdje kod nas. Ima mnogo, a malo se... Pa dobro, mi to kad smo, ne znam... Eno, muzička berza, grupa na Facebooku, pa milijuna ljudi... Pa dobro, ima ljudi koji prodaju instrumenti i kupuju, ali malo je muzičara koji se stvarno bave muzikom. Imaš mnogo kolekcionara nekakvih koji to rade iz gušta sebi ili koji šede kući. Ovo ja prvi. Da. Mi smo svi u duši u stvari tako je sve počelo. Mi smo zaljubljeni bili u instrumente i onda smo vidjeli da bi nam bilo ljepše da nađemo još nekoga. Sad meni je mnogo jeftinije da idem kod nekoga koji ima svoju kolekciju nego da ja skupljam. I onda smo tako bili uslovljeni da napravimo bendove neki, da bi imali što više instrumenta i opreme. Kad smo iskupili sve te instrumente, da ih upotrijebimo. Ne, Ste vidio tamo ono? Ste vidio ono tamo? Ne. U krhko staklo svoje nade kujem, a mislima slikam na zrak i na sjene. Kad hoću naprijed, onda nazadujem. Sudba je moja uvijek protiv mene. Mir tražim, a rat strašni priželjkujem. Jer što da čekam od varljive žene? Ko lis na vjetru, ona je lagana i 100 put mijenja želje tokom dana. Ali to je žena i ne bi valjalo da je drugačije. Sa nama je Braco Subotić, pjesnik koji se bavi muzikom. Poznat je... Eto, vidiš, poznat je. Ostavio ovo, pušte. Svima poznat iz benda Kutara, jedan od prvi alternativni rock sastava, nastao u Podgorici već davne 98. godine, pa ćemo sad popričati nešto o tim početcima i kako je to tada izgledalo. Ćao narode, ćao dragi, ćao man behind the camera. Tad je bilo jedno srećnije vrijeme dosta. Taman kao za ljude koji su 80-ih rasli, što je njima bilo njihovo vrijeme. Znači, još nije udario euro, još nisu nameti krenuli. Svirali smo na krš instrumentima, ali je bilo dobra energija. Bio je prvi neki značajniji događaj da se sjećam. Trebala je bude svirka na krovu Kica, pala je kiša i preselio se događaj dolje u hol. Tu je recimo svirao BT i tad smo se upoznali s tom ekipom. Koja je to godina? To je 98. Još nisam bio pošao u vojsku, toga se sjećam, bio sam u vojsku. Eto. Tu je svirala Litra Dojica. Toga ne mogu da se šetim. Sad ne bi se zakleo da je, kako se zvalo ono udruženje, SKNIK, nešto Savez studenata ili nešto tako, možda grišim. Uglavnom bilo je 15 bendova, bio je Dr. Picasso iz Nikšića, tu je bilo pola ekipe iz DST-a,
ali to je neki prva značajna svirka tad, znači, davne 98. Ja imam neke snimke Kutara sa Tvrđave isto, to je 2000. godine ili možda iz toga perioda. 2000. je bila fina svirka, šporete su iznosili na scenu, bilo baš hladno, decembar, tačno 2000. Ozbiljno, ali to je bilo zbog headlinera, nije bilo zbog predgrupe, mada mi smo bili predgrupa Kandi Koči. To je bilo svirka iz 2000. Mislim da je ljeto 2001. zajednička svirka bila, eto neke simpatične stvari, drage, sa Little Radicom u Boćarima, klub Boćara, svirali su oni i mi. Onda dalje što je bilo svašta nešto. Bio bih reggae eksperiment iz 2006. godine, Nerowolf Experience. Tu smo bili zastupljeni Fetah Mahmutović, Dadaman, čuveni DJ reggae muzike, Sanja Ričković, stravičan vokal gradski, Dražen Rakočević, songwriter. Ti si njemu i dao nadimak Zen na neki način, jeste? Jesam. Ko je još bio tu, ne bih htio da izostavim nikog, naravno Bečanović Nemanja. To je bio interesantan projekat, eto, snimili smo 6 pjesama, sačuvane su, neđe, slušaju se. Nadalje, što bih ti još rekao, da, što si pomenuo sam za taj hip-hop, to me uvijek zanimalo. Zenra Sync projekat, izdat 1,5 album sa isto Rakočevićem, kolegom. I radili smo Bači Rimu Trupa projekat. Imali smo album 2011. snimljen, sam izdat. Sarađivali se dosta drugog repa, pomenuo bih te momke, Navamga, ekipa iz Nikšića, Bičar, Kološin. Uglavnom uvijek smo bili u tome, to je poenta, u samoj muzici, eto. Gitara je nešto mi uvijek bilo najvažnije, ali nikad se nisam ni bio, čak i od elektronike. Samo da postoji izraz, znači kreacija nikad ne može da zameni. Šah porodičnog stabla, drveta krak, izgleda djeca su porasla, pa se na svoju ruku snašta i nju pronašla. Sve u svemu začini se sarma, svaki dan mi je ispunjen 30 godina, svire nema, malo spavam, dosta sanjam, umeđu vremenu drijema, idem do Rajna do Nikola u beat sprema, KR za pričam što znam, mnogo ne kenjam. Znači, dalje se svira, ponavljam to opet, nadam se da ćemo se ubrzo vidjeti. Da li je to jedini način da se opstane? Apsolutno, i ako nemaš rezultat o kojem smo pričali, da ne može se ni preko ruka doći do spota ili snimiti stvar audio, znači zapis napravi. Give me five, Puzzle, give me five. Oh. Give me five, man. Give me five, all right. Opa! Give me five, Pedro. Give me five. Daj, bilo su five. Hoćemo li San Francisco Jazz odraditi?
allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Dražen Rakučević, da kažem, poznat je to sa bendom Junkies Promise, a također ima mnogo autorskih radova kao neki Art Blues, Space Blues, tako nešto. Pa eto, možeš nam ukratko reći neke početke tvoje, nazovemo, u muzičkoj karijeri. Kad se to desilo? To se desilo sa nekih, ne znam, možda 15 godina sam počeo da sviram gitaru. Prije toga me počela muzika interesovati, još, kako sam, me počeo testosteron mi se luče i tako je to krenulo paralelno. Gdje se tad sviralo? 2000-te, pošto bilo je tad Tvrđava, da li je tamo bilo nastupa, jesi ti tad nastupao gdje? Jesam, s tim što Podgorici to obično funkcioniše tako što kad je neki lokal pred zatvaranjem, obično su rockeri i ta populacija, neko na koga su se ti vlasnici lokala pokušavali vaditi, nekako, barem da uspijevaju da održe. I sad je slično to neđema, da eto, pojavilo se par klubova gdje se može nešto, eto, kao, realizovati po tom autorskom radu. Si još sarađivao u mnogim projektima, šta bi izdvojio još toga? Side projekat u kome su učestvovali ljudi iz Kutere, Cuban Lab i Emotional Sickness, to su nekako bliski generacijski podgorički iz Čele, koji je bio pjevač. Sickness on je svirao bas, svirao je Cugre Bojić gitaru i Milan iz Kutere je bio bubnjar. Po pitanju snimanja materijala, rekao si malo prije da planiraš da nešto obnoviš vezano za Junkies Promise. Imamo materijala za nekih možda 2 ili 3 albuma, kompletno, ali ćemo snimiti početak svega par stvari i onda ćemo kako bude funkcionisalo. Koja ste postali, koja je formacija? Originalna postav, znači taj naš koji započeo tu priču. Leaned up against the wall, she's waiting for me. Her old man is upstairs, expecting 1 to 3. And from here I can smell how badly she needs me. Leather boots and hotpants, aware of every stare. Her kid's on a kitchen floor and has no shoes to wear. And from here I can feel all her pain and despair. She says, aren't we all? Aren't we hooked on good times? Keep Up and Sound se nalazi trenutno u baru. U pitanju je predstavljanje novog projekta Bez imena koji čine Julijan Ilić i Mladen Kovačević. I evo upravo sada ćemo pokušati da smislimo ime za njih, pošto nemaju ime. Pa eto, neka malo pričaju o sebi i možda sad i dobiju ime. Squirting Dub. Squirting Dub pod A. Hoćemo pod B ili onda pod C? Ili završeno priča. Pokušavam nešto da ne znamo neko ime, ali to je... Sve nam se čini da posjeća na nešto
ili da liči. I na globalnom nivou se potrefi da ima isto već tako ime. Jeste, to je problem. Pokušavamo, evo nešto, možda ćemo ipak neko domaće ime uzeti, ali... Ne može. Treba naći neko domaće. Neko domaće ime. Neki domaći proizvod. Pitki. Neki domaći freskanjel. Kad je nastala ta priča, kako funkcionišete, s obzirom da ste dvočlani bend, eto, da vidimo kako to izgleda raditi. Prije 3 godine smo započeli taj projekat, s tim imali smo pauzu neku baš dugu, Mladen Kovačević se oženio, porodični problemi. Uglavnom, počeli smo neđe od septembra baš aktivno da radimo, započeli smo taj projekat nove stvari radimo. To do sada niste nigdje javno prezentovali? Nismo, vidjet ćemo to o tom potom. Vi imate dosta autorskog rada, da se sad ne ispričate sa Julianom. Jeste. Pa pjesme nastaju, kako da kažem, inspiracijom, životnom inspiracijom koje sad trenutno nemamo baš puno. Iscrpili smo se dosta, trenutno predajem klavir u osnovnoj muzičkoj školi. Inače sam, znači, od 99. godine radim malo drugačiju muziku, odnosno počeo sam da radim elektronsku muziku. Znači, radio sam techno i uporedo s tim sam svirao žive svirke, znači imali smo, ajde neke, da kažem, prve nastupe elektronske muzike u Crnoj Gori sa Vojislavom. Live elektronika. Jeste, live elektronika, kompjuter, 2 klavijature, bas gitara je išlo, konge u početku, poslije se ekipa suzila, znači sarađevali smo sa dosta muzičara u Crnoj Gori. Taj band smo sačinjevali u srži ja i Vojislav Mistović, znači on sad trenutno nije tu, on je u Srbiji. Plovi Varba. Radili smo sa svim muzičarima, sad dosta muzičara smo radili, sa Ivanom Marovićem, sa Petrom Garićem, sa Nebojšom Miletićem iz Podgorice. Znači sad da ne nabrajam baš dosta kvalitetnih muzičara. Tako smo radili, ja i Voje smo dosta radili albuma do 2006. i onda smo stali od prepuno entuzijazma i toga nismo više znali šta ćemo i na kraju smo učili da stanemo za dug period da radimo. Gdje ćemo uskoro čuti prvi put zvuke novog barskog sastava, inovativnog, evo Mladen Kovačević na uskoj harmonici. Julian Jević Strajb na perkusijama i raznim efektima.
2003. sam se upustio uopšte u muzičku produkciju. Tad 2003. sam koristio, ne znam, Soundforge i onda sam neđe 2005. i 2006. radio kod jednog prijatelja kod kojega sam isto svaki dan, jesi li na posao danas, jesam, daj mi ključ od kuće da odem da radim muziku. I onda sam bukvalno svaki dan, to je bilo, eto, drugi ljudi su, ne znam, radili druge stvari i meni je bilo samo u glavu kako da dobijem taj ključ od sobe gdje kompjuter instaliram protiv luksi i da napravim neki beat novi, makar nešto da postignem. Ne znam, 2006. tak nabavljam svoj prvi tad kompjuter koji sam spadao. 94. To moram da napomenem kako je sve kronološki išlo. Ali na njemu sam radio dok nisam, eto, već kupio neku pristojnu, da kažem, tad mašinu krajem te godine i na kojem sam, eto, već sve prebacio te projekte koje sam sačuvao od tih starijih godina i uzeo malo ozbiljnije nekako da radim. Da skratim priču, kako je došlo do imena Masturbitor, MC iz Chicaga, Diego the General, s kojim smo inače radili EP, Death of Kings se zvala grupa. On mi je dao to ime u jednoj pjesmi, me je oslovio sa Masturbitor i ja sam bukvalno tog momenta rekao, čovječe, krstio si me kako treba. Moj rad sigurno će da napreduje jer ne bi imalo logike da idem unazad. Ja radim na tome konstantno da jednostavno, ja mislim da sam tek sad našao neki zvuk koji sam tražio, ne možda po pitanju izraza nekog, po pitanju ideja, nego po pitanju samo kvaliteta zvuka i produkcije. Mislim da tek sad postižem taj neki kvalitet koji iza kojega bukvalno mogu da stanem i da kažem ovo je tačno tako kako sam htio da zvuči i ne bi mijenjao ništa od tome. Čuo sam da pripremaš album Barske stoke. Pa ne pripremam ga ja, samo već ja i ostatak benda, tu su još i Darzi, Tool Junkie, Joshua Keys i ja kao dvorska luda. Nas četvoro definitivno smo vidjeli da je pravi moment da sjednemo i da izbacimo konačno taj, mogu slobodno da kažem, dugo očekivan album Barske stoke. Ko neko misli možda da ćemo otići u ovom ili u onom pravcu, ako nećemo uopšte. Bitno je isto ako neko misli da je naš dosadašnji rad, ne znam, neki underground, ovo će ide sigurno još jedno 100 metara ispod. Kako je stanje na hip-hop sceni i koji su sve projekte na kojima se učestvuje? Mogu da kažem da je trenutno stanje sigurno najvruće ikad i da ljudi mogu da očekuju sigurno tokom ove godine još jedno 2-3 albuma koja će da im raznesu mozgove i uši. Sarađivao sam sa skoro svim bitnim ljudima na našoj, tako da kažem, sceni, od Dede i Noisa iz grupe Usi do Psihomistika, Bacilija, Bičara, iz Tuk Trš ekipe ili ti Navanga, onda Bačerimut sa Bačerimut trupom iz Podgorice. Slovom vjerujem toliko da znam da ne bi pisli kad te ogrebe ko grizli ekipa koja zna misli koju ne možeš mislit, ali ćeš je kog načistit na poraz možeš samo zamislit jer ga gledat nećeš. Pazit ćeš se na ulici svih ljudi koje srećeš jer tvoje licemjerne grehove neće oprat ni gang, kad će ti pljunu talas noge ti sječe bumerang.
Sa nama je Nemanja Bečanović, režiser i muzičar iz Bara, koji je već dugo prisutan na muzičkoj sceni Crne Gore, prije svega sa projektom Bad Taste, kasnije svojim solo radovima. Pa eto, kako je sve to krenulo, kada i... Pa probiti isprati, ja nisam prisutan nego odsutan dugo na sceni. To je počelo, mislim, 98. godine, tako nešto, kad smo se mi skupili, nama je bila ideja da snimimo nekoliko par pjesama i da to pošaljemo nekim izdavačkim kućama, ali to se nekako otelo kontroli, pa su krenule probe, koncerte neki i sve to. Pa taj period, dobro, mi smo bili baš klinci i to je puni entuzijazma i taj nekakvi period je onako bio vrlo zanimljiv. Ne znam, sa mnom je u tom trenutku u bendu bio Danilo Pedo, on je kasnije svirao u Kuteru, bas Boris Bajić, koji je kasnije, ne znam, sad je trenutno član kolektiva Barska stoka. Je baš bilo partizansko organizovanje koncerta, jedna ogromna količina neuslovnosti na sceni, ali mislim, meni generalno drag taj period, jer nekako se sticao osjećaj da se nešto dešava. Otprilike da dolaze neki novi ljudi koji su imali jedan totalno drugačiji pristup muzici nego do tada, koji su striktno alternative. Spomenuo si baš Kuter, band koji je onako bio dosta sličan nama na neki način. Surov, tad baš dosta surov. I s druge strane Little Red Lights band koji ja smatram da je najbolji crnogorski band koji ikad postojao. Ne sad sa ove distance, nego već i tada sam smatram. Ja sam nekako na neki način dostao od živih nastupa iz više razloga, pitanje, ne znam, i sve te neuslovnosti, sve toga, to što sam ja imao nekoliko tih koncerta nedavno, to je tvoja zasluga, znači, jer otprilike entuzijazam i tvoj koncept, što ti želiš da uradiš na ove scene, je nešto što ja najiskrenije, neizmjerno cijenim i zbog toga sam stao iza toga, inače po nekim drugim uslovima ja ne bih prihvatio. Pa na neki način da ne napadnemo publiku, ali da kažemo šta zapravo fali ovoj sredini da bi se uspješno realizovao jedan takav projekat, to je samostalni nastup u okviru Manoj Hordinga i Meta Sound. Šta je potrebno, po vašem mišljenju, da se desi u Crnoj Gori da bi bili zreli za nešto tako? A da ne ide ovako na oruk kao što smo imali na Open Sound Festu? Pa ja sam tu naveo, znači, prije ovog intervjua smo pričali, mislim da je glavna stvar vezana financijski prirod. Znači da je ova zemlja bogatija, postojalo bi uslova za sve to, postojalo bi uslova za bilo koga. Međutim, kako nije taj slučaj, sve je nekako prepušteno jednom, ne znam, nekoj bezizlaznoj financijskoj situaciji koja je pomiješana sa lijenošću ljudi ovdje i kako se zove, mislim da je to na neki način pogubno za čitavu stvar, ali suština jeste da nisu bendovi jedini koji gube u toj čitavoj priči, nego je publika. Jer, ne znam, kad pođete u Sjedinjene Države, svaki grad, svaki dio grada ima svoje lokalne bendove koji ima svoj following i kad pitate nekoga što sluša, on će navesti, znači, ne znam, sve te svjetske velike bendove, ali će navesti lokalne bendove koje pratio. Zdravo, Dragane. S nama je Dragan Vučić, muzičar i glavni odgovorni za mod portal, član si benda DST i Dr. Picasso. To su dva nikšićka sastava. Kako je izgledalo to tada, 96. zapravo 92. nastao DST? Koliko, eto, pratiš ti, koliko su stvari promijenili? Promijenilo se dosta. Dobro si to rekao, pazi, oni su nastali 92. Ja sam došao 4 godine kasnije. Znači, ti likovi su napravili nevjerojatnu stvar, Srđe i Boris, Veljko je došao prije mene, oni su baš pokrenuli te neke stvari. Nedugo posle njih, ovo što si pomenuo, počeli smo i mi s Picassom, možda je tu bilo pola godine, nije ni bitno, ali zanimljivo je to da svi smo za 2 godine napravili po jedan album. Bili su to demo albumi, to je bilo i neslušljivo i nije ni bitno, uslovi su takvi bili, nije si imali ni para. Danas, evo i sam znaš, studija ima, ljudi mogu za male pare da snime kvalitetan album. Pa kako si došao na ideju da napraviš mood i tako nešto? Kažem, zezno si mi sad malo to odgovorni, šta ja znam, jesam, ali nisu morali da znaju ljudi. Pa i nisam ni prvi.
koliko sjećam, ti si bio nekad upućen u Brljok i tako neke slične muzičke portale koji su išli, bio i neki punk fanzin ili kako god to da se nazva, online fanzin, ali eto da kažem da je ovaj možda obuhvatio svu tu priču i ne date se reći. Smijelo se kaže. Pa jebi ga, kada je sve to krenulo, znači bio sam ja i posle 2 dana se javio još jedan čovjek, bubnjar Pankreasa. Danas, baš smo prije neki dan računali, 62 ljudi je ušlo, nebitno sa jednim tekstom, 2 teksta, ljudi koji stalno rade, tu je 5 ili 6 koji rade. Nije to radno vrijeme, jer 8 sati, ali pišu po par tekstova mjesečno. Koliko misliš da time unapređuješ neke stvari, s obzirom da prvi postavljate iskidanje albuma, singlova, domaćih bendova i radite recenzije na svojstven način? Nije to do nas, znači mi smo iz čisto, kažem, opet entuzijazma, jer prije 5 godina zaista nisi mogao da nađeš mjesto u Crnoj Gori, znači ne medijski, štampani mediji i televizija, nego na internetu, što je bilo začuđujuće, nisi mogao da nađeš eventualno možda na forumu Cafe Montenegro ili nešto tako, par postova. I onda smo se organizovali, da to okupimo sve na jedno mjesto, će ljudi mogu da dođu, nemam pojma, doći će možda neki promoter iz Srbije ili Hrvatske, sviđit će mu se sve to, možda i iz Amerike, nije biti, pa će da skine, super, evo sve na jedno mjesto, daj da vidim šta ovi ljudi rade, šta ovi ljudi pričaju. Sa nama je Stefan Strugar, muzičar i novinar, jedan od mlađe generacija, međutim već dugo prisutan na muzičkoj sceni Crne Gore. Reci nam nešto o tvojim početcima bavljanja muzike. Na početku srednje škole i sad mi to nevjerojatno mi zvuči kad pomislim da je skoro 10 godina prošlo tad. I baš to što si rekao, u početku je bilo to prije svega neko interesovanje za hip-hop. Želja za izražajem, bilo kako. Jeste, a i nekako sam vas da bio više zainteresovan za tekstove, za neku poruku. Sad si frontman, sad pišeš tekstove. Jeste, kasnije se to prebacilo na rock and roll, prošao sam kroz par grupa. Ja mislim, bio je i dobar trenutak za nas, s obzirom da u tom periodu bilo vrlo malo mladih bendova koji rade autorsku muziku. I mislim da... Tad vreme je mnogo stariji koji nisu često radili, baš je bilo osveženje. Baš je, u suštini je bilo, taj jedan period je bilo jedno mrtvilo isto totalno što se tiče rock'n'rolla u Crnoj Gori, u Podgorici.
I mislim da bez lažne skromnosti mislim da je Šinej imao dosta bitan utjecaj, ako ne generalno za crnogorsku neku scenu, onda za lokalnu scenu, jer u tom periodu je još uvijek bilo ono kao da sviraš autorsku muziku, to je bilo kao znaš, većina bendova koji su tad funkcionisali bili su kroz ono kao sad ćemo mi sviramo tezgu, da se predstavimo ljudima, pa ćemo onda kao da imali su neki proz, bukvalno svima ste bili simpatični na neki način, iako je bio taj malo žešći zvuk za neke klince koji prave takvu muziku, svi su gledali na vas kao band sa potencijalom, zbog toga se možda i tako sve odigrao. Nakon Šineja napravio si jedan čudan potez, sviraš bas u Demo Demolc bandu i to je isto došlo spontano. Sve je došlo spontano što se mene tiče. Da kažem, politički aktivan band, buntovnički neki band, koji je to ideja zapravo Bobana Pejovića, ali eto savršeno ste uklapate svi u tu priču. Došlo je do toga da bukvalno postanem član benda čiji sam bio fan. To je negdje zbog toga što je nekako Bobo je potpuno u toj priči i van muzike, znači bavio se nekim performansima i raznim drugim tim nekim anti-establishment varijantama i jednostavno na neki način je to i sama poenta benda. Dobar je recept što si odabrao Nikšićane za saradnju. To je interesantno, to sam pričao sam recimo baš sa jednim drugarom nedavno o tome i interesantno je i negdje je žalosno, naravno Nikšiću, respekt totalni, ali žalosno je da Nikšić ima na neki način vitalniju scenu i više ljudi koji se cimaju nego Podgorica koja je glavni grad. Podgorica zaostaje na toliko mnogo polja, znači rock festivale imamo u Kotoru, u Nikšiću, nedavno u Budvi, ovamo većina autorskih bendova... često posustane na nekim događajima kad svi očekuju da bude dobro, većina autorskih rock bendova je iz Nikšića, kao što vidimo većina ozbiljnog hip-hopa dolazi sa Primorja i dijelom iz Nikšića. I nove priče, eksperimentalne forme u muzici je sa Primorja dosta. I nekako ne mogu uopšte da shvatim što je fora, što je problem sa Podgoricom, da li je to nekakav mentalitetski problem, što je toliko ljudi izmišano.
kroz prizmu osjećanja od samog početka, to je bio Little Radojica iz Not Able to Suffer Anymore, jedno savršenstvo koje ne postoji nažalost više. Danas etablirana priča treninga je jasna i milo mi je, to su drugari. Simpatični su mi Zon Politikon, sasvim nekako imaju moment Dina Dvornika u pjesmi ili dvije duhom, ne znači notom. Za ostalo ne znam šta bi ti rekao, elektronika živi još, što saznajem ko još svira, ne znam. Momci iz Nikšića, rock'n'roll postoji scena neka na koju nikad nije pažnja skrenuta, nije toliko opominjana. Postoje bendovi i dalje. Mislim da će mi to uvijek snagu davati dodatno, dovoljno. Ne znam kako da se izrazim. Sad ovi klinci, što ih ima, pazi, u to vrijeme u principu u Nikšiću su funkcionisala 3 benda. DST je to koji je jedini istrajao od 20. ove godine, znači 21. godina. Picasso koji još uvijek recimo da postoji, iako nijesmo svi živi na neki način. Da, 92. 3. imate 3 benda, danas ja mislim da u Nikšiću postoji minimum 15 autorskih bendova, znači ne pričamo o tezgarošima, nego autorskih bendova. I mislim da ove godine će izaći, sad ću slagati vjerojatno, mislim 7 ili 8 albuma. Šta je to zanimljivo vezano za tu novu generaciju? Da li su one na osnovu tih iskustava DST-a imali šta da nauče i kako gledaju te klubske svirke? Pazi, imali su da nauče na našem primjeru makar kojim putem da ne idu, to je koje prečice da uhvate da dođu prije do svog cilja, ne znam, tada, znaš ti sam, to je već završen rat bio i čuda i sad mi treba nešto tu da pravimo neku rock'n'roll scenu u gradu koji nema apsolutno ništa. A sad, danas je sve drugačije. Mi nismo tada imali internet, oni danas imaju internet, ne trebaju im izdavači, ne trebaju im, tada je sve to bilo potrebno. Alternativa, pa ne znam, to je jedno... U muzičkom smislu, što li već? Ovdje ne možemo biti kome alternativa kad nije nijedna scena izrađena do kraja u potpunosti. Pa da, mislim, generalno to što sam ja pričao kad nema novca, nema industrije, ali mi nemamo kome da oponiramo, jer ne postoji niko, ne postoji ništa, ne postoji nikakva produkcija, uvijek se dovodi ljudi sa strane, mislim da je to jedna užasna stvar. Evo, ja ću napomenuti da mi zapravo imamo odlične postavke, jer imamo sličnosti s jednom zemljom koja se zove Island. I sad kad sam upoznao jednog autora s Islanda koji se zove Johan Johansson, ja sam pitao kako to se tamo na Islandu dešavaju neke stvari, sve to, i on je rekao, poznate kako, mala smo sredina i ljudima je dosadno. I onda kao svako iz čiste dosade ili snima muziku, ili snima filmove, ili piše knjige. Pa ta alternativna scena, odnosno muzika,
ima status alternativne medicine isto, znaš, to se nikad ne zna je li ili nije. Znaš, moglo bi tu nešto da bude, ali nije naučno i dokazano, tako da treba možda da legne dosta. A problem je ovdje što nije ovdje problem možda alternativa, nego ovaj mainstream, znaš. Ima alternative koliko hoćeš. Da, to sam baš... Fali nam mainstreama čovječ. Dobrog mainstreama fali, ja. Da bismo mi imali smisla. Jer sad smo mi u pat poziciji, znaš, jer imamo 3, ja recimo, Ivan, imamo do sad 3 alternativna benda, ali pošto nema mainstreama, onda smo mi alternativa sami od sebi. Imaju tu predrasudu. Postoji predrasuda, da. Znači možemo mi biti ne znam što, ali ako smo mi odavde... I opet kažem vezano za vas, vaš muzički izraz u okviru svakog benda... Nije samo stvar u tome što ljudi sa strane imaju predrasudu prema našoj sceni. Pa nije uopšte nije problem, nego i mi sami. Posmatramo, vjerujemo da neki bend dobar ako nije došao sa strane. Ali, znači, mi kako god da brneš, to ništa ne valja. Iz koje god uglede gledaš. Jazz scena je još gora negdje od rock muzike. Jeste, ali jazz scena je postala državna muzika. Jazz je u povoju. Jazz je umeo prije 100 godina. Jazz je postala politički korektna muzika. Da. Sad nam to se, što mi to je vagon na koji mi hoćemo da uđemo, da uzmemo što više para. A to što mi privatno volimo jazz, stvarno to nema nikakve veze. Šta ti misliš o terminu alternativa? Da li je taj pojam tiketiranja i unazadio neđe čitavu scenu? Jer muzika je muzika na kraju krajeva. Pa jeste. Ovdje imamo problem da se svi ti alternativni bendovi došli do nekog zida veoma brzo. Jeste. Baš možda zbog toga tiketiranja? Nije zbog toga, ja sam ne bi se složio s tobom, nego zbog manjka podrške, zbog manjka publike, ne više. Da, to je procenat, ali to je na kraju krajeva procenat koji je svugdje prisutan na svijetu. Da li je zapravo trebalo možda intenzivnije još raditi na tim projektima ili ranije pokušavati trebalo je nešto neke druge pristupe ili što li već? Trebalo je intenzivnije, nego znaš kako, kad je ovdje u zemlji tada nije postalo nikakvih mehanizama, da se jedino da se išlo neđe van zemlje, pa da se tamo guralo i izdavalo i da se, znači, da su se tamo gurali ti projekti i onda tamo ljudi da čuju to, da vide da izdaju eventualno single neki ili nešto, pa da se s tim čovjek prođe, da može ovdje na sceni da nastupa i da eto finansijski dobije neku potporu, da može da dalje ulažu instrumente, da nastavi da snima i dalje. Ali inače tako kad se radi čisto iz entuzijazma, nešto izda se jedan album pa se pređe na drugi album, onda se čovjek malo troši, ne dobija ništa nazad, nego samo daje i onda tako što ti još dolazi se do toga zida, neke prepreke i drugo čovjek hvali komunikacija, publika. Možda su ipak tad bili malo više zainteresovani, a sada ljudi jednostavno ne vole koncept eksperimenta ili ti strogo autorskog, nečeg autohtonog. Znači da će ljudi rađe doći na bend iz Beograda ili Makedonije nego na sastav gradski, da to kažem, možda zvuči grubo, ali lokalni, kako već. Mislim da je to već u svijesti. Kao što tehnologija napreduje, kao što se sve odvija prebrzo. Vrijeme informacija, kao što znaš. Mislim da nove generacije sve više, ne znam, ne zanimaju se toliko za eksperiment.
mislim da Crna Gora nije pogodna za rock'n'roll, zato što je informacija, lijepe garderobe i svega... Ne radimo samo na rock'n'roll, bilo ko je inovativan u muzici, on ovdje ne može imati... Ja rock'n'roll zovem i Miloša Obilića. Dakle, rock'n'roll je jedan stil života, dakle, gdje god iskazuješ svoju buntovnost i želiš da pokušaš da se iskažeš, da se oslobodiš i da nešto nametneš, ne silom, naravno, nego ponudim pa biraj. Dakle, bilo koja muzika je rock'n'roll, samo ako ona ima to. Muzika koja sada dominira, ona vam u prolazu treba da vas dok negdje žurite sa tačke A do tačke B, da vam nešto ostane. I onda, čak i u muzici koja je sad dominantna, harmonije i melodije nisu tako veliki problem, ali tekstovi su stvarno problem. Dakle, nikad nisam slušao tekst u pjesmi, zato što sam ljudski glas smatrao uvijek instrumentom. Da, znaš, ali sada vidim da se pjevaju toliko loši tekstovi i onda to nema nikakvog smisla, ne nosi se ništa dramski. Dakle, sve je brzina, zato što nije uzrok muzika, nego ona posljedica prezentiranja i prikazivanja. Većina bendova koji putuju, znači koji prave balkanske turneje, Crnu Goru često zaobilaze, a upravo su ti mali honorari koji su potrebni da bi se ugostio jedan. Da vam kažem sa time kaskamo mnogo za gradovima u regionu. Da vam kažem nešto, dakle Crna Gora, ja ću ovo javno da kažem, dakle preplaćuje pjevače i zvijezde. Ne znam zašto. Ja te ljude kad ih vidim negdje drugog gdje vrijede 10 puta manje nego ovdje, oni se smiju koliko su dobili para. Mislim, između ostalo. Na kraju krajeva dosta izvođača i živi od Crne Gore. Tako je, i ne znam zašto. Dakle, ja sam se našalio sa par Hrvata, rekao uzmite državljanstvo, nemojte da prelazite tu granicu, šalim se. Ali ne bih ja za pravi pravcati iskaz čovjeka, ni Dostojevski nije pisao iz imetka i radosti, nego je pisao iz sopstvene muke. Dakle, sopstvena muka i problematika čovjeka tjera da nešto iskaže. Tako da lagodan život može samo da napravi nešto što može da bude posle samo problem obijesti. Dakle, muzika i alternativna bilo koja, čim pređe u obijest, to više ne piši propalo. Ima strašno, ja sam ovdje upoznao u ovoj školi jednu djevojku, svirala je sa mnom par puta, ne znam, možda ima sa 16 godina, Biba. Mislim, on je toliko talentovan bubnjar da prosto je nevjerojatno. Ja nisam sreo takve djevojke, ali ona mora da svoj odnos prema tome izdvoji iz mentaliteta. Dakle, mislim da je mentalitet uvijek, ako je takav kakav je, morate ga nekako sažvakati, prežvakati i ići svojim putem. Zato što i muzičar i sportista, ako ide ovako, on neće niđe doći. On mora svojim saznanjima da ide u špici, jer onda mnogo lakše razbijaš. Dakle, muzičari treba da sviraju uživo. Muzičari treba da traže sami načina. Dakle, u današnje vrijeme informatike nijedna genijalna stvar se neće izgubiti. Da se mi razumijemo. Ali da bi se stvaralo i da bi se brusilo ono što imaš malo, moraš stalno poprimati neke nove stvari koje te mogu inspirisati, ne bi li izbrusio ideju koju sam imaš. Na prvi pogled odmah je svima jasno u Crnoj Gori da i svi zapravo i predlažu da ova muzika nije za ovo podneblje, nego za negdje šire. Da li je to zapravo nastalo dosta te pričaš. Mi nismo za ovo podneblje, pa to bi prošlo neđe drugo, pa to nije za ovu publiku. Zašto, čovječ? Kao da smo mi nismo dali. Mi smo sve ovo naučili ovdje, nismo bili u Australiji. Pa zbog toga i spominjem što je svima to stalna asocijacija. A kako te volim zbog toga odgovore? Namrto te volim zbog toga odgovore. Zato što ja snimam, hoće se čuje ovaj moj glas iza zato što tako odgovori. Jesi ti s ovog podneblja ili... Ne, ja sam evo sad stiga s planete Krypton i tamo sviraju strašne stvari. Strašne stvari se tamo snimaju. Jesu li tamo iz Beograda svi? Sva ekipa. Svi sa Kryptona su zapravo iz Beograda. Da.